السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل اللهم منا ومنكم صالح الأعمال. عيد مبارك. እንኳን ለ1439ኛ ዓመተ ሂጅራ የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህን ኢድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ረመዳንን ወር ጾመን በማጠናቀቅ ወደ ኢዱ እንድንደርስ ላደረገን ምስጋና ይገባዋል። አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ይሄንን ካልኩ በኋላ ኢዱን አስመልክቶ ሁላችንም ያው እንግዲህ በተለያየ መልኩ በያለንበት ሀገርና ከተማ በተለያየ መልኩ ከተቸገሩ በተለያየ መልኩ በትግልም ይሁን ባለው በተለያዩ መንገዶች የታሰሩ እህትና ወንድሞቻችን ጋር እንደዚሁም በተለያየ መልኩ ታመው በሆስፒታል ያሉ እህትና ወንድሞቻችንን በመጠየቅ አብሮነታችንን በማሳየት ዝምድናችንን በማጠናከር አብረን ማሳለፍ ይገባናል። ይህን ያህል ካልኩ በኋላ መልእክቴን በኦሮምኛም እቀጥላለሁ። ይህን ያህል ካልኩ በኋላ በተለያየ መልኩ ሀገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ ወደ ተሻለ ደረጃ ለመውሰድ የተለያዩ ትግሎች እኛም እንደ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አማካኝነትም ይሁን ከዛ በፊትም በተለያየ ሌሎች ወገኖችን ሲያደርጉት በነበረው ትግል ድምር ውጤት ትግሉን አሁን ወዳለ ደረጃ ማድረሱ ይታወቃል። በዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የለውጥ አየር እየነፈሰ ነው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት፣ የህግ በላይነት፣ ፍትህ፣ ነጻነት ሁሉን ተጠቃሚ የሚያደርግ ስርዓት እንዲመጣ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንደ ሙስሊምነታችን በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ መጅሊስ ያሉ እስከዛሬ በደህንነትና በፌደራል ጉዳይ ስር ያሉ አካላት እንደፈለጉ በሚጫወቱበት ተቋም ሆኖ ይሄ ጉዳይ በዝምታ መታየቱ ቢያሳስበንም ቢያሳዝነንም በዚህ ጉዳይ ላይ መንቀሳቀስ መጠየቁም መሳተፉም አስፈላጊነቱ ላይ ጥያቄ የለውም። እዚህ ላይ አዲሱ አስተዳደርም ይሄንን ግምት ውስጥ ከቶ አስቸኳይ መፍትሄ በመስጠት መንቀሳቀስ እንዳለበት ይገባኛል። አንዳንድ ደግሞ ለዘመናት የተከማቹና ምናልባትም ከአዲሱ አስተዳደር ጥያቄ የመፍታት አቅም ክልል ውጭ የሆኑ ጉዳዮች ይኖራሉ ባለው ሂደት ውስጥ። ይህንን ግምት ውስጥ ከቶ መጠየቁና መንቀሳቀሱ እንዳለ ሆኖ ጎን ለጎን ደግሞ ሀገራችን ውስጥ ይሄ እየመጣ ያለውን የለውጥ ኃይል የማይፈልጉ አካላት በተለያየ መልኩ ችግር ለመፍጠር እንደሚንቀሳቀሱ ይጠበቃል። አሁንም አንዳንድ የሀገራችን ክልሎች ውስጥ እየታዩ ያሉ ሁኔታዎች አሳሳቢና በጥንቃቄ የሚታይ ጉዳይ ነው። እንደ ሙስሊምነታችን ሆነን ስናስብ ለውጡ የተሻለ እንዲሆን ለውጡ እኛንም ሌሎችንም በስፋት ተጠቃሚ የሚያደርግ ሁሉን አሳታፊ የሆነ ፖለቲካውም ኢኮኖሚ ስርዓቱም ኢንክሉሲቭ የሆነ ስርዓት እንዲኖረን እንፈልጋለን። ይህ ላይ ወደዚህ ወደ ፖዚቲቭ መግፋት እንጂ እርስ በርስ የሚያጋጭ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ወይንም የሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች ወይንም ሌሎች በተለያየ መደብ ችግር እንዲደርስባቸው የሚያደርጉ ነገሮች የኛም የህዝቡም ጥያቄ ፍላጎትም አይደለም። ከዚህ አንፃር ይህንን ዓላማ ያላቸው አካላት ችግሮችን ለመፍጠር የሚያደርጓቸው ነገሮች ውስጥ ሳናውቅም ተሳታፊ እንዳንሆን ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ልክ ነው አለመመለሱ፣ ጥያቄዎቻችን በትኩረት አለመሰጠቱ፣ ከአዲሱ መሪም መጅሊስን አስመልክቶ በግልጽ የተሰማ ነገር አለመኖሩ ያሳስበናል። በዝምታ መካሄዱም ይመለከተናል፣ ይቆጨናል። ነገር ግን ደግሞ ወደ ትናንት ወደ ነበርንበት አጠቃላይ ሁኔታ መመለሱ ደግሞ የበለጠ ክፋትና ችግር እንደሆነ ተረድተን በእነዚህ ሁለቱ መካከል መሄድ አለብን። ለሌሎች ተጠቃሚ እንዳንሆን እንደ ሙስሊምነታችን በተለይ ደግሞ የተፈጠሩ ያሉ ብሔርን መሰረት ያደረጉ ችግሮች እና ግጭቶች አንዳንድ ጊዜ ከብሔር ድንበር የተሻገረ እንደ ሃይማኖት እስልምናም ይሁን ክርስትና የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ተከታይ ያቀፈና ሰፋ ያለ መሰረት ያለው ከመሆኑ አንፃር ይህንን ችግር ለመቅረፍ በላኢላሃ ኢላላህ መንገድ በዲን መንገድ መተሳሰሩ መሰረታዊ ነው። ይህንን ስል ጥያቄዎች የሉም ማለት አይደለም። ችግሮች እየተነሱባቸው ያሉ አካባቢዎች ያሉ ህዝቦች እኛ እንዳለነው ጥያቄ አይነት አላቸው። ነገር ግን ችግሩ ሌሎችን በማጥቃት የሌሎች ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ እንዳይሄድ ነው ስጋቴ። እዚህ ላይ ማሰብ ያስፈልጋል። አላህ የተሻለ ነገርን እንዲያመጣ
ዱዓ ማድረግም መስራትም ይገባናል። መታገልም ጎን ለጎን ይገባናል። ይህን ያህል ካልኩ በኋላ ይህንኑ መልእክቴን በኦሮምኛ እደግመዋለሁ። በጋ አያና ኢደል ፍጥሪ በረኩመ ቶኮፍ ዲባ አፍሪፍ ሱዱሚ ሰገለፋ በረ ሂጅራ እስኒን ገሄ ጀዳ ጉያን አያና ከና ረቢን ሶመ ኬኛ ሶምኔ ሶመ ከነ ገራባኔ ኢሊ ከነት አከኒ ገኙ ረቢን ኑጎቹ ሳቲፍ ገለተ ገልችናፊ ተቀበል اللهم منا ومنكم صالح الأعمال وجي كينيس وجي كيسانيس ربي نور راح تقبلوا ويان إيدا نموتا حالا دداتين قبسو كيست ساتاو ركينا دداتين هدامن نموتا سبب دداتين قبستاني سرير رجران فيروتا كينيا حالا ددا نموت والرفقاني والرا الدباني زيارودان بير أرقمودان دوكا لابچودان أيانا كان كبجون برباچي سارا eegan kana jedheen booda ergaan dabar Somaalii biyyi keenya amma qilleensa jijjiiramaa keessa jirti. Jijjiiramni dhufaaru kun sababa adda addaatiin waan ergasii eegamaa ture waan namoonni hedduun itti qabsaa'anii nus akka koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa gaaffii kaafnee qilleensi kun akka dhufu mirga akka kabajamu gooneerra. Haa ta'u malee kanuma waliin muummicha ministeerri haaraan waa'ee gaaffii muslimootaa majlisaa irratti callisuu isaaniitiin namoonni hedduun akkasinitti dhagahame anis akka nama tokkootti akka natti dhagahame dhoksuu hin barbaadu waan dhifa kuni kanuma waliin garuu kanatti qabsaa'uun kana gaafachuun gara barbaannetti akka deemu waan kana dhiibuun karaa nagaatti akka dhufu jijjiiramni ummata hunda saba hunda itti fayyadama godhuu danda'u biyya hunda walqixxummaadhaan kabajuu fudhachuu jiraachisuu dandeessu akka ta'u hojjechuun barbaachisaa ta'u waliin gara kaleessa turretti immoo dudubbeet akka deebinu namoonni kaleessa faayidaa adda addaatiin argatan yaalii gochuun jara inuma jira biyya keenya bakka tokko tokko irrattis wanni argamaa waanuma kana fakkaatu magaalota adda addaa irratti jeequmsiif walitti bu'iinsa adda addaa uumamaara ammas itti fufuu danda'a kana hubanne jeequmsi haala kanaan godhamu kamuu akka sochiin qilleensi amma jiru gara kaleessaatti deebi'u malee jijjiirama gara fidutti nun geessu kana hubachuun barbaachisaadha asirratti callisuu miti qabsaa'uun gaaffii keenyaafis waan biraatiifis akka gara fuulduraatti deemnu waan nu gargaaru malee akka gara dudubbeetti deemnu yoo ta'e namootuma kaleessa rakkina fidaa turan namootuma kaleessa sirna ture keessatti faayidaa argatanii faayidaa dhuunfaatiif biyya akka barbaadan godhaa turan jara gargaaruu ta'a. Nus akka muslimaatti gaaffii qabaachuun keenya furmaata barbaaduun keenya wanni deemu hundinuu mirga keenya kabajamuun barbaachisaa ta'uu isaarratti akkuma amannu kana gara fuulduraatti akka deemu malee dudubbeetti akka deemu hin barbaannu. Namoonni kaanis gaaffiis qabu komiis qabu waan adda addaa qabaachuu danda'u. Garuu kana keessatti yoo wanni hin taane godhamu namoota kaan akka gargaaru baruu qabna. Namoota shira barbaadan kaleessa akka barbaadan warra dalagaa turan akka jara gargaaru hubannee sochiin keenya waan jijjiirama qilleensa jijjiiramaa kana gara fuulduraa geessu malee waan namoota akka jeequmsi ka'ee mootummaan akkuma mursii irratti dalagames haa ta'u namoota adda addaa irratti akka godhame shira xaxanii mootummaan hin dandeenyedhaanii rakkina uumanii gara kaleessaatti akka deebi'u warra hojjetan akka hin gargaarree kana hubannee bira dhaabbannee qilleensa jijjiiramaa kana jijjiirama hunda keenya gammachiisuuf hunda keenya simatutti akka ta'utti hojjechuun barbaachisaadha. Yoo kana goone akka nama tokkotti akka lammii tokkotti waan nurraa barbaadamu goona. Muummicha ministeerri haalaa kunis ergaan isaanii dabarsu malee akka hawaasa muslimaatti gaaffiin fakkeenyaaf muslimoota Aksuum jiranuu gaaffiin waggaa dheeraa rakkina keessa turan mirga amantaa argatan har'a hiikaa jennee gaafachuun hin rakkisa. Tokkoffaa namoonni naannoo Aksuum harkaa qaban isaanuma irratti illee amantii hamma kana sin qabanu warra shirra dalagee isaanuma koffisuu deemaa jiru akka ta'u argaa jirra. Garuu kan akka majlisaa kan kaleessa tikaaf biroo dhimma federaalaatiin akka barbaadame godhamaa ture gaaffii akkana kana yeroo gabaabaa keessa furmaata kennuu hin danda'u jedheetan amana.
waan akkasii furmaata kennuun immoo ummanni garaa guutuudhaan otuu addaan hin qodamin adda durummaadhaan isaan duukaa dhaabbatee jijjiirama dhufu kana gara fuulduraatti akka deemuuf namoota waan kana shiraan dudubbetti deebisuudha yaadan akka jarri hin milkoofne waan gargaaruuf isaanis haa ta'u namoonni akka pirezidaantii naannoo Oromiyaa waan jiru kana hubatanii hamma danda'aniin waan godhamu kana qaburratti takkatu otuu yeroon fudhatin waan godhamu qaburratti akka hirmaatanuun jedha baga iidiidhaan isin gahe jechuudhaan ergaa koo kanarratti dhaabaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Akkanuma kana toora feesbuukii kootii kanaan ergaa adda addaas dabarsaan ture ammas nan dabarsa inshaallah. feesbuukii kana laayik gochuudhaan sheer walii gochuudhaan fooloo gochuudhaan waan asirra jiru hiriyoota keessan hundaaf dabarsuudhaan akka waan kana irratti hirmaatan si waama. asumattan gabaabsa መልእክቴን በዚህ ስቋጭ ይህ የኔ ፌስቡክ ላይ የተለያዩ መልእክቶችን በዚህም ሆነ በጽሁፍ ማስተላለፌን እቀጥላለሁ። እዚህ ፔጅ ላይ የሚተላለፉ መልእክቶችን ሼር በማድረግ ፔጁንም ፎሎ ላይክ በማድረግ ሌሎችም ይሄንን እንዲያደርጉ በመሳተፍ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ሚናችንን እንወጣ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። عيد مبارك كل آمين وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملفتن أدوي خيسن قرانا سفتن يا قويا إيدا قويا قمتشو قويا دسيدا قويا بلتشو قويا قمتشو نمو الإسلام خواه بتن قويا كناتي قويا نفيقن وان قدو قبوف خندي سنبيخن يرو فتن يرو هاسون همتون فتن همتون دبتن أنتم توتنا اسم مالجتن أنتم توتنا اسم مالجتن عيد مبارك بقتي جيسن بقتي جيسن بقتي جيسن بقتي جيسن اسم الجنة عيد مبارك بقتي جيسن بقتي جيسن بقتي جيسن بقتي جيسن اسم الجنة عيد مبارك بقتي جيسن